Legacia worshipping natum psychorally chingri hairano. Arihon adam mi mau gachat wi aina. Itum psychora kachokachang pungrum ser dale. Itum gajung gajava sante thangla church makamada sanghaira. Kala gathara sacraments la masambang mada atam kasang ka haira. Jiaina az 22nd Sunday in ordinary time hili mihaida kale Bible readings we aina pacing salaga vere we chanpao telmaker itumna nanarumsa. Ogatwili migumo we mirin hina aman sakmekapa. Kiwivang kala jilaga mirin hi verena kamina. Kala mirin hi verewina. Jiaina itum vereli mlat ungrang laga aina tangda chingri kahai kaho masampang mara. Saint Augustine na hithada proholi ngakawa. Hey proho, itum nali masampang rang laga aina tangda chingri kahai kaho malay mana da Saint Augustine na hanga. Azu we pau kapha Matthew chapter 16 verses 25 to 26 li itum li hithada tamchi thei mile. Kachigatha mina iwiti shurka jiaka akhaladawi ningachang hor hailaga awi krus pungda iti surano. Kajia mi akhana okatui gatonga sampang lala awi mirin shiman hayaka awi tonggacha ki laikla. Hiwi kakhalat na itum wi mangla hiya okatui wi sinalupalan katem tangkamay lila aman sakmaya. Kala okatui li leida khalay katonga lila chongmaya. Chingri gahai wi mirin hila verewili laya. Kala awiti kashura ping mang na sampang paira. Langmayda Matthew chapter 16 verses 21 to 27 wi chanpao hina itumli hithada tekui ngasak luya. Migumo wi kati atam ungusung tharan pasahi ngalay ngasahaura kala manglana verewili latung haura. Kachigatha mina vereli sisangda kapha ot sahai sakha verena maye kwida kadang makhawai ringkapha koho mirin mira. Ka vereli masikasanga miping. Kapha ot masahai kasa ping chili verena pichar sara. Kala kachot kachang apamli horsangda kadang mawaila sifa ngasagra. Pa khare Jeremiah 20 verses 7 to 9 li Jeremiah hi sigafu kachot kachang makhang rertuda awi mirin shiman ngasak khangai ningrin kathada rajang pokhau khala kachichi hithada chithemia. Obroho na kapikhaira ili kapikhaira. Kajia nawi tui jiwivang ili langpong da che khanganau kala managashi ngasa haira. Ka ina nawi ming singda mahanglui marajia ka iningli may gachui thada aru aza aru ara basungda chot da makhang rarmana. Ka prohona Jeremiah li hithada rahanga. Mga chialo kajia nali kan mi khawai in nali ngasomida leching dale da Jeremiah chapter 1 verse 8 li prohona Jeremiah li hanga. Saint Paul na worshipping li Romans chapter 16 verses 1 to 2 li hithada poya. Natum verewi odram khangate li phasa mangla jikata ali ningyang ungasaglo. Hi nana jikat khangiyya kamashunga kokarum chilaka. Kanawasada idum saiko rahi mirin ring palak aina oktwingaya. Ka Jeremiah wi mirin thada tangachida sipkasa phakangapa kala mirin ni kapen ko ho makhalay leching hawa. Kala Jishu na Jerusalem li valaga kachot kachang tharaga sampangra kala ali shauta thaura gachi tuiji Peter aina sakhanga deping na masakhangai chi takam aina itumla kachot kachang mapungai mana.
Ka Jishuna Saint Matthew chapter 16 verse 25 li hithada hangli kajigatha mina iwithi shurga chia kha akhladawi ningachang horai laga awi cruise phungda ithi shurano kala Saint John chapter 11 verse 25 li hithada Jishuna hanglui iya ringkhaluya kala kharingana kajigatha na ili sisang akha thi hai salala ringluira kala kajigatha na ringda ili sisang akha mathilak mara Chi aina varewi thi kashura kala ali sikasanga ping saikora katang makhawai varewi sokhami sampangra ngana khui kahai na thum saikora li varewi sokhami ngasarano kala chingri kahai chimikso ngasada ava anomera kala mangla ga tharana na thum saikora li somirano